lapen ASDC along kacurap dunatum don pharo sose mithang song pen GOC APHLC along kachingbek West Karbi Meghalaya ahoy ke द्वारा datum Karbi Autonomous Council CEM aphan pinpura lokapal Georgia aphan dipuan nang kepale Miss Kids Assam 2023 along closure ingti Karbi Raja Kachapati along ke hayanong Kachapalong Aprangsi kadoka wekat news ke lang raton aphan tame card ng pazriklo Tang depinya birtang ton pen arjuita. Lakhakre narkep lumbazong constituency ka parlo lang soliet patu aklamalong pini APHL sia song pen kar chokideng. Lapen 6 schedule chirok rokaje makeup adapona hot BJP Congress lapen ASD sia song along kachrab dunatu methang song pen COC APHL sia song along kachingbe duna birta nangle. Lakhakre narkep APHLC constituency committee ameipu Rajanti Mung kachari pona meyalong alhi sarpoman pen APHLC tiripia mei ameipu Jai Kathar IS retired Dunmeipu Rajesh Tiso Law Secretary Samson Teron Kursing Timung Women Wing Secretary Rita Kromsapi Dipen Rongpi Anparta Pinangan Klem Bang Pubang Piatum Chatongdu Make pedopona hot Don Paro BJP Congress lapen ASD sia song pen COC APHL sia song along Jingbe Dunrinti Anparata Kiwangji MP Kiliga hot APHL sia song kachapahai Japan kachathan kachimum padopon Anparata Panchayati Ras Karbi 6 sidul along rialong nang kibike kroit hekte lapen APHL sia song jongsi ke hailote hemprek mate article 244 AK pachun vek popusi kachitong dun araraphan ning ke thialang than par jupong joining pusidak langsoli et arong si hitie dong si nilitum mass joining pedolo lapen ke mass joining along bang don pharoi si ake onge BJP pen lapen ke Congress pen da jersodo lapen ASDC pen da jersodo kado we bang don pharoi si atum BJP long pini nang dun lo APHLC long nang dun lo Karbi Autonomous Council si donaji 6 schedule pen pusi pu bom lo sita non ke DC a office along si non jila porishot nang bilu dak diputa DC office along lapen hamrenda DC office along si jila porishot nang bilu Jila Porishad ke lake Panchayat pen Panchayat a law Assam Panchayat Act 1994 along section 64 pen si Panchayat ke kibi la posi point bi pula tu hele pusita non ke kibi lo ange Panchayat bilo te halatum la kar munit tum fan kapachuar I direct funding longpo pupu hedi la masika duita Panchayat nangji pudun tu et seta direct funding ta long li anta lage non ke Panchayat dang nang bija fansi direct funding long ji pu bang pachu be ji Panchayat pulo tangte hala sorting pulo tangte poisa ke Assam government along si lupa prangji lapen Assam a finance commission si mat bhan ko an pinangi ma pu thakji lansi poisa dak Assam government sinang lutuji lasi laka direct funding gali lapen hala Assam finance commission puta lata aning ke hangman le claim ji gali hala dak finance minister do chief minister do gadi finance minister chief minister tum si poisa ke thakji lasi lake thak ko ano ne tum hanang piji lasi nang thakji non par hinu mu chotpo action pen ili tum khang du nangji vote ki pi pen la hello SDC ben COC non bangke APHLC long silwan bom lapen wang et nangji pusi nili nang itu media hoi pen me kachuning ripon gel hala tema edet elong ri itum cerai kom sena
non hedjong ilitum sarjai kathar mena ethan lo labang so a ponchait alang liga ning je ning kan pho prang me sining je lo ponchait nang palu choki pedi da Karbiang long a ponchait nang biji pansi pu ata nona bangke chetap si nona bangke DC office long si non dak non ke do bom DC office long bangke non la dak sa office ki biji pansi non sikdang bom angdeng si bolo lasi ilitum aphan aron alam sik sidul aron alam constitution alam cethan ji polo tenili to phan permission na PPP setami kedamtang la so din thodlo nili to niner ni sinili tum biji polo amahala so nang pabilong le dal apendel sidip at achiar nang le lap a sound system nang le lap dak rada tum inchu do pus a an le lap lo dak amani tum aku bilong le dal setami to we jo por SP office pen itu apa aku, DC office pen itu apa aku, permission nang pitolo nasi itu bilong log lo. Dalam mana kiro pilo, nasi adhema, ini tuh cini, laki constitutional alam lapen, awareness ke laki ini tuh, unmen itu cethan monan situ, rethegi itu mamunira atau mabang. Adhema ini tuh lasu awareness kabi penaposi, ini tuh kedamtang anda, a party kapre kapan, ini tuh Bud jok thap jok proret pena jok hala ili tuma leader tu mangta constitution alam sik sidul alam ka chini ni pena pot ili tum piniar ni ili tum dugaret lo la pen sung nang kok lo no asi e prang e wang jilangar ni ana bangke ni li tum APSLC pena bangke lake number 1 itu make mangala hello kece aso phan voter list pena men kang khan paragraph 2 7 ateng pen high court pen tum case ke haitang asorona teng betum selam long bek ni nomor hini bangkala hello paragraph 20 ateng pen ada tribal area long le phelang ta lake tribal tum phalo inglong so tum phalo aposi kece aso tum long le aja kong dak long le det lang ji son thom bangkala hello kece aso tum phan sakuri kipi di kaco jor mo pen ni lingang than lo ke di lahai anda kece aso phan sakuri kipe ke lage ker tang lo se hala he lon tum kema son pri bang hemprek arji ting plui ben itu Karbi khaya ke mang halo bang so hemprek ke lake ile tum APSLC ben ke lake van vek pola pen la hemprek ke pelong ja kam se just se met ni tum non klempon bom lo si Karbi West Karbi Anglong Meghalaya aduya hoy ke dwara ratum pini Karbi Anglong Autonomous Council CM aphan pinpura lokapa Georgia aphan dipuan nangkepale West Karbi Anglong mate Assam pen Meghalaya aduya hoy ke dwara Khanduli region hin pen pini man ke do Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang aphan pinpura lokapa Georgia aphan dipurong sopian nangkepale Kadu kawe rong thomke pra hini arong asar lapen SGB anparta songja tumsitame laswa sayalong chetodu Guwahati rongsopi Pragjyoti ITA Center Maskwalong kedamtang aru nifain kura troxiarni Miss and Mr. Kids Assam 2023 along closer ingti katharpi Miss Kids category along raje chepati runsi ke hayanong e chepalong dun pen Karbi Anglong ara phan nong mekewan Nizang Karbi Anglong bitung reng thama constituency ka parlo kolonga lakhahini Karbi rongsopi sengingleng arong amekar harsing kathar lapen dibika krupiat to masopilo clerger ingti katharpike clerger ingti katharpi arta ningkang sirkep dipu ator kimi academy alongsi pho angdeng charibo Clerger ingti katharpi arta ningkang plia hutpensi kepang e lapen raje kachepate hehui aning ke hangpe kajok along kapre kachataya long chepate dun bomsi pinnang nong e chepalong dun Presenting my own traditional attire known as Seleng Keper along with Pini Wangkok. My name is Clerger Katharpi. I am 9 years of age. I am from very beautiful place of Difu Karbi Anglong Assam. I read in class 5 from Matrokimi Kidimi. I believe that according to me, a beauty pageant is not for every girl for any ambition. My hobbies are dancing and drink, and I love modeling too. My aim in life is to become an independent woman to serve my own country and to make my parents proud.
I believe in myself. That's why I am standing here today. Thank you so much. Have a wonderful night. Lapenon Hejong, Miss Kids Assam 2023 kapedopona long setami, keting siang deng cepalong dunsi, api apo lapen, Karbi ang longara rapan, nong mewang. Larger ringti Karbi, non anso se ang song ang deng kidun bom Japan, Kat News Channel abitung penta, hirujume bazir dunno. Cardo, a very warm evening. My name is Larger Karbi. I read in class 5 from a Turkimi Kidimi. I am 9 years of age. First of all, I would like to thank those who are Manela Yusupi bang mane habi hek pen mane kilun ke kan ke sonso la hek do mane aning hang pik masinita bor I pik lo au samata mane arta vipen pan ke don kan thom tang tele masi naso dita pu haidon bom saman binar bang ke nang wan ik pen lang hai sami pining lan kan kep an ke pleng bang ke Miss Assam long bang ke mane binar nang wan pidat gan da ninja ka rong pik lo mane la an su se kang tu long ke don long ye phan si mane nang bor iki po ko se chorolo konna tani gache pati dam ke Miss Guwahati Prakriti ITI long ke la pen kopi kategori bang ni ke haidun ke kategori mane kids kids mane binar lo long kids category long di komentor ni lo ni final ke 27 ani mane la dak miss kal biang long ki bidan atem bang hai gutam terang po bang la phansi julo sitamela binar long tum han an bang ke mane hemton long si boha ke ki doloi piale hai amase hadak si mana la tum han dai pa do tam ko la mani tum bang ke mon final ni se ching thum dun thu Tangte non malam so pora phan birta mo ington iksenang. Nang litum electronic ahormu ke nam jia phan tangka kadure do ikma. Jong si do pulote Citel electronic bokolia long humri dam iknon. Ladakh nang litum Bajaj Finance pen monthly EMI 0 down payment 0% interest pen smart TV inverter washing machine fridge pen chenglok hemalong kinang sot ahormu ale chuem dun ikha lasi pader de pin pen humri dam ikno Citel electronic bokolia long am so se ang tonalam katini thule thojia phan la aber kipia number along humri dam ikno আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mo pit puthot birta long wang thuik long Dilai police station ka parlo dilai pensari hazan ka cheleng atowar pi HDP montimung arong adung towar adu keke kalong piniada por phai surke pra achiti ma por malom ihum ahem konglong kachingkoi Dilai pensari hazan ka cheleng atowar pi Guwahati pen Dimapur anat kedam bom HDP montimung arong adung along ihum AS 02CC 8217 atra adu keke kalong ke khang un edera jo kachingkoi Birta kangcha bomapora hudan ke aringa huke sopen kithi kijang abirta avila Hanjang nang sopen perang ke bisnu lekhe pen nang kilo birta Manja Cattle Farm demonstration holalong Pini Manja Press Club ke thomang deng krungsai ame kapitopona birta nangle Kedamtang aningkan anason taksi pining surihinira inkoira ketomaningkanta Manja Press Club along claim rapet atom doan chetong dunsi Manja Press Club kapating thurjialam chethan ponrenti Manja Press Club akong chun bang akapregasai kid open alpuben kachi oajok akim ya kong chun bang joy sing senara phansi chedon sarpen alpupekpo
ini langsung nanti tu do kami langsung cender kelang anak itu tu malah pas kami ini tu manja fresh lah pahin kan suri kadang apa jalan kadang tasik pini ini tu biar posisi kita malah lagi kapre kelam sih kali ini tu manja fresh lah patu kita lah bangke third executive ambil padu ani kan mana tu phong padu tasik pini ngapa pini si padu tasik pini itu executive belum Ice parai pun apa, ice paklan pun dalam tinggal lama. Itu ongdum, itu members tu kecil tahu sih. Pini lah bangso, amai lah ice parai dalam tinggal lama. Je, itu manja press club dokok pun lagi kosong sih. Aprang kita mujima, lapen kosong sih klaim kita, asu sih ke pathir pun belum. Aputak, itu jiwa pun lo. Tasik pini itu cedon lo, cikoi lo, kado kabeda. Je anutin abang kusita kimesen apan si damonan kusi lapen ke nili tu madak pini amai lo aku tu tulang secretary aku kila tar mane prang dobo ma secretary abang ke provincial kru lo alangli abang kapre kasai amu kintu ojok labang su club along secretary aku bang deng une det tahai alangli lam thine je paklang bang si itu man pini amailong kami itu labangso jata kami deng kono lasi pini labangso itu secretary aku akimi puthot ke pek kontu lake Mr. Joycing Singer la polangli hano alangli si dililong cerap situ dun po lapen ke dililong ado kami kengkam kre ini akisun nos kami secretary aku alangli denun pen alangli dililong काम चिरा पोपोसिंग थेलो सलांगले से माना प्रेस क्लब में बांके उनके इंजीनियर सेक्रेटरी लो लाबेंथु पिनी नीले तो कचिवाई पंडो थोला माना प्रेस क्लब तो देन पे angko malong kedam tangani angko malong je ko mane advantage tangke ando dito apa maja press club amen pen tangka ki room maja press club amen pen tanga ko mane sangtia mohor tango kunane ablong akwari tango kumane four wheel ong tango kunane alung leki jora kes ong tango atheng pika mo kes ong tango jola pusot at kisim ake no lo ake me lo la puson ye to man advantage nagan lo lase nili pini la baso third executive pen ke pachini kantung ke lase ke cepan ki pachini kantung ke la palo to ka bera panda je manja angkang alo itu manja press club pen ke ko mane citame santia mor pan ki hangda manja press club pen ke theglong lela lase ko mane la koi ke wala kali bon same to kangjara to bon mane ko mane long pen manja press club no bangle manja press club na lason nahang le ba mane forest to ta son le son alam to ili juda mokken amase pini itu bahaya cingbai pon cingsai pon lasi kumane kiklema bang ku basa me itu project pen action ko tapi kumane presiden ka ciklom pen tangka ke anda milian lo presiden mada presiden ku ka ciklom pen tangka ke anda bang ku basa me itu action ko lasi pini la bang so mai pen pachini pon lo lasi pini itu resolution tapi kiando je kumase la bang so ka ciklema bang ku itu pindah pen masih ceng pinpo alang lipan eksonen lapen ke gitu tu aku kacing baik untuk tulang jen non keprang ke pen pindah pen ke ceng si iklem pun akam kam kre ini kam kre akisun non sitame kam kre ini akisun non sitame isi boktim tamane itu cirum pen do kabe sitame bidis sore cepat sore persi kam klem pon po lapen ke Komane ni itu tim long beserta individual kita doko opini ki hang kanggu pilo metang ani ki hang pen ki hang na paru jom se do pote ni to malale pada me sonan ji la kana parda kopone alali future no kisum doko sabe itu lam te ji lasi tanto pachini lo lapen ke opini organizer no kachilang pen pene individual benefit ka matha pen organisation ka chelanun pen che pasu muntung
Olo nang tadi itu long dai. To ave ase bang putin pas da me pini tu da kita cimu molo claim kita nanti aronatan sosok kita nanti kali itu aronatan pini lah kato kabe kita cimu molo ase pini amai apa ke bisi ke secretary aku putot ke pe kontu la pen ke komane advantage sanke la putak la pen ke individual kita matubhan itu komentune pen tame accept se la pen ke aku ni itu mas tame padamong le la pen ke komane organisation ko selanun potan pe kopene kisum pusta itu daito be itu balale kaman cerabun thenti achi Non Hejong Guwahati ITA Center Maskwa Longkapidopon Surhinira Inkoira Ketomanikana Parman Spark 10 Miss Assam 2023 along Simul Kropi Raje Kachapati along winner anong H Palong Dunsi Karbi ang Aphan Nong Mekiwan Dipurong Tengtoma Rongamekar Borsing Kro Lapen Minu Tisopia Tumasopi Simler Kropi Arta Krepli Dipu St. Mary's High School along si Sirkep Angdeng Charlie Ball Kedam tangarani Kazarong Hangpi Memorial Talent Hunt Society Pen Kapidopon Kids of Karbi ang along second runners up Kilongdun Abangpi Lapen non Guwahati ITA Maskwa Long Kapidopon Mr. and Miss Assam 2023 along Spark 10 Miss Assam 2023 along winner anong A Chapalong Dunsi Karbi ang Aphan Nong Mekiwan Pardon, namaskar, hello and good evening to one and all present out here in this beautiful evening. My name is Simner Kropi and I belong to a place which culture and heritage where the largest and the oldest ethnic festival, the Karbi Youth Festival, is celebrated. And today I am representing my own Karbi traditional dress known as Pini, Pipa and Wangkok along with Lekpeng Herat, Chusek and Hag. I am 14 years young, studying in St. Mary's High School, Difu, at a standard 9. That's all about me. Thank you and have a great evening ahead. Tante pinia birota bangla pansi kangtonik lo kado kaveta domethak me kurwang tu.